Tohoročni ljetni kamp nosi nazvu Za kraši ruski kerestur. Otrimuje se u dvore školi Petro Kuzmjaka, poneže se toho roku renovira školski dvor, organizatorka kampu Ljubicanja Radi odlučila, že bi se ušoreli murali na murohu dvore. Posle koroni sme robili ljem na lokalnim nivou, jeden kamp bol ljem školski i to tak po odzeljenjah da se si nje mišaju pre bezpečnost. Jeden rok uopće nje bilo kampa i teraz lokalnog charakteru. Umetnicki je, počemša renovira školski dvor, da som, zavadzalo mi to ti stari murali, da som napisala, že toho roku budeme robiť murali u školi, da nam dvor krašnjevi patra. Poneže kamp i toho roku má lokalni charakter, na njim pozberani dzeci zo ruskog kerestura, ktori zo svoju kreativnost probuju ošvižic dvor ruskej školi i predlužic tradiciju kampu, ktora tirva už 15 roki.